Жөнүңүз? Абдужапар атым. Спецнастар келгенми кимдер болду таш тижип алыптыр. Наракта тажиктер таш тижип алыптыр. Эчтекенен эчтеке жок, жолдун чекесине солдаттарын жаткызып койгон вооружение. Үйдө бала чака калган. Өзүңүз кайсы айылдан болосуз? Үчтөбү айылынан. Азыр өтө албай атасызбы? Жарбай туруп мына жаш балам менен өтүп кетишим. Келіп карталарын көргенде биздин терезелер болуп чыгып, анан асфальттан кыргыз тарапка, өздөрү тарапка басып. Азыр мына жол жабылышы боюнча маалыматыңыз бар? Башка нече болгондон кийин бирдемени чечиш үчүн жол жабылып. Жол жабылып калыптыр экен, өткөндө жол ачык эле. Кайтсак жабылып калды. Балдар менен ушинтип кыйналып атабыз. 4-саат болду отурганыбызга. Аты жөнүңүз ким? Атым Казбек Маназарова. Katkenden geldik, kayıp gelip oturağız kamalım. Sağır kelenize yol açık idi. Bana 4 saat oldu oturganımızda. Bu katteler niye kılı oturak? Bu adamın kaldırın çeçeği yok bu. Bu yelde hem misal oyluş gerek de ıslıkta devlenesi kötülgen bana bala çakalar kıynalıp oturatlar. Bunda yelde hem nemesini çeçiş gerek de taqdırını. Ana şu vuruş oldu ana şeyde kamalı oturganımız oturgan. Hiç neme açılbaydı da yol açılbaydı. Kaçan geçen vuruş. Tosulu alıp oturarsan baldarga jetelbey, neme kılalbay oturur. Nevriler iyilerse iyiler oturur.